थमजरी ISTV की पाउमियंग ताबिर सिंह तनाम नोंजरी नसी की मरुब पाउदा BJP दा यारुकलबा ओजोय ngasi पार्टी असगी मणिपुर स्टेट यूनिट की इंचार्ज ओरिबा MP प्रहलाद सिंह पटेल ना हराव तनाम न ओख अमदी मुस्लिम सिंह की सेंगलब कुमई इदुल जुहा थोरम मणिपुर की मफम कयादसु पाकसन पांगथोनखरे हौजिक पाव संदोन पिजरी हंदक BJP दा यारुकलबा वेटरन पॉलिटिशियन ओक्रम जोय अमदी हानगी DGP ओरंबा Y जोय कुमार बु BJP मणिपुर स्टेट यूनिट की इंचार्ज ओरिबा लोकसभा की MP प्रहलाद सिंह पटेल ना हराव तयाम न ओखे ngasi kawa laitokpam lekai gi ibudau moirang pokpa sanglina pangtokpa thorombuda BJP manipur state unit ki enrollment in charge Santi Kumar Sharma BJP ki organization secretary Premananda Sharma hanagi MLA Dr Nimai Chan Luang yauna party ki lusing bakayana saru yaki ngasi ge thorombuda hauzik BJP state unit ki president oriba te sauba amadi party ki maru oiba thau puriba Asani Kumar yauna lusing bakharadi saru yaki de थोरंग मरी लेना प्रहलाद सिंह पटेल ना हाकिबदा BJP की पांदमदी करप्शन मुथतुना भारत असि सौकट पर लेबाक अमा ओहेनबनी मणिपुर लेरिबा मियामना मरु ओइना इमा इबेल सिंहना पार्टी सिबु मपांगल कंखरनबियु पार्टी अस द यारोप मियोय खुदिमक अथिंग बलैते मणिपुर की मरमदा महाना पार्लियामेंट का लोकता की फुमदी सेंगबगी लुपा करोड़ 5 हेन लाना सिजनबगी मतांग द पुथोखरे मणिपुर द तोयना लाक्तुना प्रजा संग और अपा सिंह हकथेंगना येंगसिली अनौब मणिपुर म सेमदना बहोनरसी हाइकी भारतीय जनता पार्टी किसी जाति धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करती। किसके पास पैसा है, किसके पास नहीं है, ये आधार नहीं हो सकता। पॉलिटिकल सिनेरियो मणिपुर का है, उसमें कभी इश्यूज पर चर्चा नहीं होती और इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोग बहुत जल्दी इधर से उधर जाने की जो बात सोचते हैं, इसने बहुत सारी विसंगतियां पैदा की, विश्वसनीयता खत्म की है। राजनीति में सबसे बड़ी बात होती है विश्वसनीयता। प्रहलाद पटेल चाहेंगे नहीं चाहेंगे, मैं प्रभारी हूं तो क्या मेरी मर्जी चलेगी कि कौन पार्टी में आएगा कौन नहीं आएगा? हाँ, जो पार्टी में आए वो पार्टी की आइडियोलॉजी पर गंभीरता से विचार करे और उसके बाद उस आइडियोलॉजी को आत्मसात करे और आगे बढ़े। हाना DGP ओरंबा जोय कुमार हाकिबदा महाकना सरकार की थबक तौरिंगेदा ऑफिसर सिंगना हाइबवा सरकार पाइबा राजनीति वाला सिंगना ताबगी महुत्ता मखोइना तौनिंगबा तौबा कया थेंगनारकपदगी मियाम गे फबा खरा तौबा ngamnana राजनीति दा खोंगारकपनि हाइकी वेटरन पॉलिटिशियन ओजोइन हाइकिबदा सेंटर दा नरेंद्र मोदी ना लुचिंगबा NDA सरकार असिना इंडिया बु मालेम थाकता पुकनबा होनबगा लोइना अवांगनो पोलमदमदा लेरिबा स्टेट सिंग सौखतना इंडिया सौखपा यारो हाइबा वाखलोना सि यानिंगबदगी पार्टी असिदा यावरकपनि अफबा सौखपा मणिपुर अमो हेनगे हारबदी मणिपुर असेंबली दा फमलिबा MLA सिंग अफबा मियामगी खनबा मिहुत ओइगदबनि हाइकी अफबा भारत अमा सेमनबगी अफबा पार्लियामेंट दरकार ले अफबा मणिपुर अमा सेमनबगी अफबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली दरकार ले अफब असेंबली में सेम गहरदी अफब राजनीति लई बताए अफब राजनीति लई गहरगदी अफब पार्टी लई बताए अफब पार्टी लई गहरगदी अफब राजनीति ओला दरकार ले अखोइना ngasi पाइरि थंबाल से इट इज नॉट नकली थंबाल आई थंबाल पाइरि से मतम आई साइकिल तो में ओ जोइन तो साइकिल दो इट वाज नॉट नकली साइकिल ngasi aina pairi thambang je it is the real lotus मालेम की मफम कयादा पाकसन पांगथोकना बगम ngasi मणिपुर दसु मुस्लिम सिंगी सेंगलब कुमई इदुल जुहा की थोरम मफम कयादा पांगथोकनकी अगन बायुक्ता मपुइबंगो अल्लाह की मफम दा थौनिजबगी थोरम कया मस्जिद सिंगदा पांगथोकनकी कुमई असिदा लमदम असिदा खुंदारिबा मैतै पांगल सिंगना मागी युमथोंग खुदिंगदा लाइदा अनिंग खाइदना अरिबा कया पुथोकतुना सिल्लांगना इदुल जुहा की थोरम पांगथोकनकी थोरम असगी मनुंग चंगना युम दलाक मियो सिंगबसु पिजा पिथक तौकी बाबूपुरादा लेबा मस्जिद तसु तोंगान तोंगान कम्युनिटी कया गी लुसिंगबा सिंग यावना इदुल जुहा की थोरम पांगथोकी
Anisubah MR gi get manak talaiba Directorate Building asi Secure Office sabda lambi nam thakibadagi sahi ama helaba phawbada samjin bidabadagi staff khaktana tanatai office talakpa singda khudong sadaba kaya mayok nare hari Manipuri maru oiba department manga Department of Taxes State Vigilance Commission Directorate of Social Welfare Directorate of Common Area Development and Town Planning laiba building asi Secure Office sam sabda pot putoposin tawbada lambi sinam thakibani ngasi phawba samjin bidabadagi chawrba kom kaya leiduna ising tungsin badagi khudong sadaba kaya mayok nari State Vigilance Commission gi Inspector S Surjabarona phongdorpada department staff amasung officer khakta natana masida lakpa miyam da khudong sadaba kaya mayok nai kaya hana hajarbasu hawjuk phawba hanna yengladri haki Social Welfare kada TSK the Labor Department ki yam chawba officers kari kari mayam loin bakhara respected officers loin pull laga laiba siamba dumba office mayam si laibisi masida akhoi changpu matam sida khoi nong taraga di ampe hena yadre nong tadraga di khitang di phai hebu lambi si pura totally pura damage tawraba posak amugumna adum laire khoi sida laiba kanu si car makhal makhan gi gano mayam ama gari so mayam la pasi masi parking ju khitang system sin na idre maro na lambi si hatta bisina amke hena gari mama le thok sin taw da so masi adogi muting problem si yam chaw na lare na masi mari le na ba authority na khitang kopna department ji yeng biraga khara sembir ga khitang phani haina vigilance ki commission gi taraf tagi Taxation Department Assistant Commissioner RK Surkesor na haikibada July kuntraga mathoida department manga gi oina pun mowakat cherol ama chief secretary amasung PWD da copy piki adubu haujuk phawba yengsin bagi mami tadri apun staff sanga hen bagi gari khampham lei tabagi kutong sa tab lei ngaida security office ki gari khamjin mana hen kutong sa handre department singa sida lak pamiam su kutong thiba phawba mayok na yaukre maramasna mari lenaba singna lambi asi yengsin diu haiki Technical khondong sada basi ngarang ngasi gi dengna nate last ai jung kam la tha taruk moi gi hek asong ga no construction taruk podagi adum khondong sada basi lai aduna moina sa basi loi khra ganda hena moina khondong sada ban adi lambi si khoi jangi si khoi budi gari na chang koni thona problem lete khong na chang ga gang budadi yang warang mani man le khob ji lan dar disfa ya ro adi gari gi facility thamam ji le khom rak sida yang gar gar iner thambani adagi akhoi sida le building sida department ji mari ni le si adoga social welfare yam chaw department ni akhoi ga taxation gumba vigilance kum yam na chaw droga so department mari si gari thamna hona bane lambi na phatta bane sida khudong di am cha dra bane khoi ado sigi matang da khoi na government da so khoi gi joint application ma so thaja gra bane ado hoji baki hoina di hoji samjun chajam me mo to udri akhoni silari bo office khoi sahi tara hena kun hena lera amina thoinong khane except akhona building phajada bi ka su khalo de akhoi gi lambi sida nuai ra gadi ka su problem leite akhona moina nuai na lai khre akhona wana lai habagi adugi khene bade khoi ka su leite except lambi si khitang na na black topping gum to bi ra gadi akhoi jam comfortable dum lai bada lai bandum yane khan Wakomani Girls College gi NSS Unit 1 amadi 2 na sinduna college asigi holding rang NSS Day palan tokre thormatu da NSS volunteer chamaga marputraga marina saru yaki hari Manipur yauna awano folk state singda mitop singna sangsilak padagi yelomi sing mang tharagliba si kannanaba amato oina punsinna duna thabak tawbagi tangai phadaba laire haina Assam Sanmilita Mahasangha President Matthew Rahmana ngasi Manipur Press Club pangthok papaw mising unabada phongdokre Paugi Mipamada Assam Maitei Yapun Malupki President Wangkem Sarachandra Coalition for Indigenous Rights Campaign gi Wangang Loining Thauzalan Sa Madi Convener Somarendro Thoksomna Sungmi Wika Saruyaki Ning Thauzalan Sa na hakibada National Register of Citizenship ta Bezia 1971 Werabadi Yalomi Sing Minority Wehawragani India gi Hanba Census Putokiba 1951 Asina Bezia Wegadabani and Yuang Mad Sangsilak Pamitop Singna Yalomi Singi Social Economy amadi political rights the kutum chansilak liba si thengnamin na ba awang polam dam dalai liba state singi yalomi sing amasung tongan bakaluk sing amato oina sanction binabagi tangai phadbalai re haki
Assam San Milita Mahasangha ki President Mati Rahman haikibada Supreme Court na ain gi wang mada sangsilak liba mitop sing asina awang po lamdam gi khwaidigi zawba problem ni haikiba leire masi thengnaba haibasi Bharat Sarkar gi mathau oiraba sungasi phawba thabak amata paikate haiki. It is a secret understanding between judiciary and the executive. You see, 9 months has passed. In other cases, 4 constitutional bench installed in Supreme Court in other different cases. But the grave case, as the government of India itself violated the Indian constitution in Assam, but the constitutional bench is politically motivated and it is not till today not installed by the Chief Justice of India. It is a very sorrowful, it is very dangerous sign for the people of Assam and the Northeast as a whole. Mahara Makata Raduna, India Garun be Zenda, Amagi Makada, Awano Polam Damda, Tuan Tuan Bakaloki, Colony, Sangatuna, Yellow Missing, Mahana Nabahonarabra, Having Singavalere. Indiagi Pandam di Awano Polam Dam the Lady Source and Loktopa Luena Madugi Kanaba Pangana Packet Panihaki. We are in a grave dangerous position, and so we have come to Manipur and discuss with our leaders of the ethnic groups. And if we unitedly fight, then we can save ourselves. Otherwise, we will be finished. It is started in Assam, and definitely it will impose in Manipur, Nagaland, Mizoram and the other state. So, if it is done like this by the government of India, then we the indigenous people, 1,000 years we are living here, at the time of Raja Maharaja, we are the son of the soil, we are the ancient people of this land, but it is a plan of the government of India to drive out the Assam and the northeastern indigenous people, and there is going to be a colony of Indian different groups and the foreigners, and then it will be very easier to India to looting like anything. Dolgi Kenaba Wapam Tadutuna, Center na Pakalaka scheme sing my partner Mohona Minaba, Matautai Hana, BJP Manipur gi in charge gi Pampuri Balok Sabagi MP, Pralhad Singh Patelna, Pradhan Mantri Mudra Yojana gi Mudra Loan Sisu Mega Campaign, Hodopagi from the Pongokre. Impal Hotel Pangtopa, SBI, Impal Sindano, October Getang, Ani Pau Satakaba campaign, Hodopagi Toromadu, SBI, Impal Assistant General Manager, Lumking Tangboy, Manipur Rural Bank Chairman, Prasant Kumar Bal, UBI, Impal Assistant General Manager, P.K. Dasna Singh Mamu Kya Saruyaki. Pralhad Singh Patel na Makata na Hakibada, Prime Minister na Mipum Kudimak, Thong Manan Leminabagi Pandam dan Naun Hodoli Skim Sing Mai Pan Bahibasi, Mipum Kudimak. Minaba, Amasung Kanaba, Lominaba Tangai Pade. Bigado River Loan Makan Singasi, Pazana Sizinadravadi, Sakana Bang Mutanaba Honabaga Chamanagan Haki. हमारी किसी भी स्कीम में कोई कैटेगरी नहीं है. आप एससी हैं, एसटी हैं, बैकवर्ड हैं, फॉरवर्ड हैं, गरीबी रेखा के नीचे है, गरीबी रेखा के ऊपर है, ये नहीं है क्लॉज. जो भी जरूरतमंद है, जो भी उस मामले में हिस्सेदार बन सकता है, जो भी भविष्य के बारे में अच्छा सोचता है, वो उसका उपयोग कर सकता है. वास्तव में मैं तो निवेदन करूंगा कि यहां पर बैठे हुए हर व्यक्ति से, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, किसी भी पार्टी का सदस्य हो, कोई भी सोशल एक्टिविस्ट हो, हम सबको इसमें हिस्सेदारी करनी चाहिए. ये पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, सरकार का प्रोग्राम है. Thorum Gamari Lenina, Kangalab beneficiaries sing the Bang Singna, Mudra sanction letters in Yantoki. Nubana, Masamo Pana, Luna, and Lena Honavada, Akovi, Pibam Ngak to Natambamato, Tai, Haina, in Paliski DC, Amazon, and Fondoke. Opamasi, Indiagi Prime Minister Narendra Modi among Sahi, October Gitang, Anida, Indiagi citizen Kudimak Masamo Pana, Luna, and Lena Pandam, Hodokiba, National Sanitation Campaign, Swasa Bharat Mission Gi. Say Pung Park Pagamari Lena, Pangto Peredi, Lamtabaga, Marie Lena, Mana Pondo Kivani.
DC Thongjam Joina Makhatana National Campaign Asigi English Ani Taragamapan Pau Satagavani, so Sigi Manunda, District Sigi Manunda Awareness Program, Sanitary Latin Saba, Amadi, Painting Competition Cinema Program Kaya Pangtoki, Makatana Supangtoki Gani, Miam Namasamo Panalena Honavada Isai Sagi Mapam Sing, Lu Nanhanba Matautai Haki. Environment is the Yamna Luna Nana Labasna, Haksang Pow, Nava Honavada, Asowa, Tembang Moe Badina, Equina. Akoi basing si Luna na thamna bina ukta public ta isa isa ki leba jaga khudem Luna na thamna bagi hona bi haiba message du pijagani Related to Saru Yakiba PhD Executive Engineer KSS Lalit Babuna campaign sigi makhada Impal Ista sanitary latrine listing kuntragani thoi samri ni phumanga sabi pandam thamli masigi manunggal listing taraga mangarom sakre sangsat asida chatlabadi listing ani taraga mapandagi ngankhatna listing ani tara ta mapung phana lusin mangamgani makhata na campaign sigi thabak thorom sing pangthoki kini haki 2019 भोकी मनों दाखो इम्फाल इसे सैनिटरी लेटिन नसी 32,445 सागा दबनी सिगी मनों दाखो ना हाकुम चाहिदा लिसिंग तरा गुम्बा साखरे हंदक चाहिदा सु बजे लिसिंग मरी सुजलले अदो सिगी चांग असिदा चलबगदी अखोना 2019 ngai bagi mahuta 2017 साइडदी अखोना सागदब लेटिन पुनमक साब लोइबा ngamgani haina thajaba thamli Khahumgi oiba aluminium amasung plumbing mari lena Rural Social Service Society RSSS na sinduna ICM gi conference hall da training program hokre Odupagi Thorumda Labor Employment gi Principal Secretary Sohel Akhtar ICM gi Director K Zoy Chandra RSSS ki President SS Precious Namaru Bamiu Singh Wana Sarwyaki SS Precious na hai kibada asugma training program mamang da sathakre thabak phangda bamiu kaya santhok lambi pi bangamkre masana masabu thabak pijanana ba Labor Department ko kusam naduna Manipur Building and the other Construction Worker Welfare Board na training program asi pangthokpani haiki Handok ki akhoi training sida course makan lagira yum sabi plumbing gi yawi tiles na pa yawi rang sang bagi aluminum gi thong chan bagi fall ceiling to bagi lagi steel railing adu main to ga yum sabagi da loim akhoi course yawji adu handok ki training tabudo sina plumbing ga aluminum thong chan basi gani August kitang taragani panda kambam ibemal debi bu hatpada chenabani haiba kabam da so singhagi mung manung pumba poro khongjin khuldagi mapunji chupagi oina tan thokre mihat asida chenaba masung sogolamba kambam Ram Kumar Singh Nilbir Singh amasung Nilachandra Singh agi mung manung pumnamak su poro khongjin khundagi tan thokre haina ibemal misigi matang sam ki bization thadro pacharula man khangalagi IGO Oinam PBM Wangjing Amadi NYVA Naurem Kuntramanga Super Junior Boys State Level Volleyball Tournament ke semi-final changkre. All Manipur Volleyball Association Sinduna Kumala Park Indoor Stadium da satariba Tramari Super Sub Junior Amadi Kuntramanga Super Junior State Level Volleyball Tournament ngasi sanakiba Junior Boys ge hanba quarter final match da IGO Oinamna SUWC Ireng Bambu set ohum sinoda kunmanga tranipan kunmanga kunmathoi da mai thiba piki ani suba quarter match tana PBM Wangjing na KYVA Khoizuman bu set kunmanga taramathoi kunmanga taraganipan ohum sinoda mai thiba piki ayuki aruba quarter final match ta NYVA Naurem na LFC Klakong Khonobu kunmanga taratruk kunmanga taramari kunmanga tara set ohum sinoda mai thiba piki panbaya badi hariba match asida tournament conduct rules ki matungina lepna ki banium sing mai thi aruba KYVA ge sanro sinanga na sakide Manager meeting da yanaki ba sanaroi amana set chaga da uniform amade adai kit singi niom singi wang mada sanaru singna match manung da khongum amata tongdana sanaba thorokpada ayanga babok sing naknaki loinana organizing committee gi maike degi saruk yariba team singna tournament ki niti niom ngakna sanna ba khan ki balai kharabani haiki haujuk lo selakpada maroiba paw amukana pizari BJP da yaruklaba ozoi ngasi party sigi Manipur State Unit ki incharge oriba MP Prahlad Singh Patel na harau tayamna okre amadi Muslim singi senglaba kumai Idul Juha thoram Manipur gi mafam kaya da supak sanna pangthokre hozgiri ISTV prizwa paw matang solution jare miyang tabiri basing amkan